adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Aningkan wangson thak si pining le thot satami Karbiang Long Presbyterian Church Sainorang kang kido difu Presbyterian mai pikidam tang thang thai ni phai ingkoi pen ingkoi ra hinier ni difu mondolia long paman pon sayang deng ateng pen bangso ing deng krihini difu Presbyterian mai piahut thang ni phai ingkoi ar ni pen chingwai chingsai mai paman pon lo Bangso chingwai chingsaya porahut moderator Mondolia Sar Dola Singh Teron ke Japan along standing committee nomination committee do an mesen mensi paman pond Puthot krong chingsaya mai along moderator Reverend Laltlan Moya kachipahem phu pon along ke wangji aninkan ki claim ke dam nangji lapen ke wangji surhini rain koira troxy aninkan Presbyterian mai pi ke paman pon jadi maklong pathik pon mai PSC difu pastorate choir long need borjan Pastorate choir lapen Sarihajan Pastorate choir atum pen Arnam Kirwalun Parjupon. Bangso ing deng krehini difu Presbyterian mai pialong Arnama phan kachihodai Roma nang deng pi krehini ang deng soi sialong pen en ponsi long need porjan Pastor Reverend Richard Lalrem siama ahin pensi jumis sen pen Arnamalam than parjupon Labangso abaha alongke itong lapuson si Japan tempo Bolabang lapuson si Pano ekoi rara atum apat koson si temaki Itu pakai kekoi rap-rap Ada mengkasih kekoi rap-rap atau Itu kekoi rap-pet Amalin itu mengkasih kososi klerji Kuke api alam si kapono Kososi cingwana si Kososi Ada makang jinso Asal si pangkatu makata jinso Si lamang jitu asal Langsung akan dijamin Kotua itu mengkasih kososi Lara Ponzi, Kososi Klen Ponzi, Mai pi ki jut siar ni adaba porahut Arna makam ansu se ki claim ponji aphan pura moderator Reverend Laltlan Moya hinpen bang pli mondolia saraphan ordination mate pithir ponlo Bangso phi hemfo an mate sacrament ki piasai sitami moderator Reverend Laltlan Moya ronpon deta phi ajo valedictory sermon ki damji moderator Mondoli Asar Dola Singh Teron hin pensi parjupon Bangso mai pialong synod moderator anparta KAMF field secretary pastorate ket homalong longri pastor pendanglok mondulia sarlaben monduli hemari atum chetongdu mai pi mesen pen ki pajut pon long aputhak kero sitami pi pajur pon
and teman pon lo tak itu pasre itu monduli ardo mehem lomsi itu teman pon monglo kai krisir kepen kini inko rahinian disen pensi itu teman pon longlu ben ado kave ku presbytery arlo lake 3000 pastorate angkang lapen itu pastorate angkang lapen longit borjan pastorate angkang unsi angkang presbytery long thoksi dolo atu midik pen bangso amai pi presbytery kapret kalong teman long lo ladak di pulong setame patai kreini apong ana makira pake japon pena joksi elitum amai pi damji moderator asi nili nang litum apan to gabe ningkang sam akardom nang litum News Report KATV News. Twenty-six Duarbagori constituency के पार्लो डोलामारा लोंग APHL से अटुम मेथेंग तोम ऑट क्राइपेन आर मुझे पादो पॉन्लो बांसो के पादो पॉन्ना कोके नॉन के चारी बम बीजेपी सरकार अटुम के क्लेम के दाम के चौकचे पॉटसी नीलिटुम चिस्सोंग लोपुसी APHL से अटुम पेन लाम थे दाम पकलांग kai ke BJP atom ke Hong Kong development busi my meeting along Hong Kong sita pinyar ni antak ke mesen ki jonalang ave ke mesen atowar ave ningkan ke prehini tuliram rong hang si yama hoi ing ni data hem prek wan thek the mithang karbyang long ahok pet pen cherai thek the BJP atom ke claim ke dam ke chokche do an pang rum dam pet nilitum ningkang samse ningke phopheya joksi nilitum chisong pon nanglo pusi phirang ke thengno nang pachini don lapen chisong bomjilang puta ningje pon rinti pini karbyang long orat chini district ni karbyang long orat chini BJP government karbyang long nang cari lo pen ke karbyang long orat kiduk kisung lo pen karbyara long le phela ke kon lo lapen ke karbyang long orat phan pini ani ta year ke kisong sitame alang li apong karbyang long arat pan ke pacubai apong karbyang arat pan lamjak ipi alang li laso lamjak pen ke papeng ple tasin no namang kenetum ipisa si pen ke tisong kelalo neletum karbyang long arat kisung pen jok nangi lapen ke karbyang long le ke kon an sitame neletum karbyang long arat tum ti cirai long nangi tang te APHL se tum ko pisika ningje ma ang ton pen arju sinak langdom sinak Pini nilitum raso ame theng tom ka chesong inang ko kalam the bangkela pini nilitum karbyang long ka charipon BJP sarkar mate athe nilitum karbyang long ka chingthur lo ka chingthur theklong le se pini nilitum karbyang long rata long ke kangting si mandel aso kangting yon nilitum pa thang ni rata tum phan pachini nai ratum man thek nai ratum chini nai aron chini long le phela nilitum aron chini nai bu pan se nilitum sar pini anta than bom la lasi laso ke thana long sili tum rara tum ta chini nahi manghudu na thaive lasi BJP tum ke alang tum slogan meo biti bachao biti parhao putalang tum pu pini li tum biti bachao biti parhao ami kot dikhi paiso aro eta kotha hegator jikhini slogan biti bachao biti parhao ma jati mati bheti ami kunu rakha paisa ami khilon dia hoita mat mati buloke kele hoise ami amar mati amar horokha nai amar mati ta hek hobole hor hek porjada hoise he gotite ami hukiabo koiso BJP सरकारक BJP सरकार तेजा निके अखमर परा तुरि ना जाय तेजा आमार जुबिनदा डांगरिया हि न्याय ना पाय Duarbagori pen Thomson Terang report KATV News.
West Karbi Anglong Rong Khang MEC constituency ki parlo tika polling station along thang acha klon ni phain koi rai siar ni ang pong in tika thar la pen tika polling station a leader atum an door to door BJP flag tar pon si non ke wang GML election ahut tika polling station ang kangarlo ta BJP ke haipon popu ang thek chepaklang pon Dr. Tuliram Ronghang kita pon party BJP party ke claim ke dam ke misen theklong si Karbi Anglong arlo atto kanu ki duara tum tami kapre rachariya song pen COC BJP party along chepok tundo lasot thak thak si West Karbi Anglong district arlo tami EPHLC party kang tang nai polling ang bongke tika polling station ta elong lo si tami Dr. Tuliram Ronghang ki japon party BJP party ke claim ke dam ke misen theklong si tika polling station arlo EPHLC party rat ke do an tami BJP party along chepok dun edlo last saw joksi thang ache kloni phaing koi rai siar ni ke tika polling station arat tami BJP party ingtang peklo pu chepaklang si adontin BJP party a flex chatar replo lapen tika polling station aro CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke ongdung ke rap pajer pon thekapot ang pong tika thar lapen tika polling station arat atum CM Dr. Tuliram Ronghang phan kachoro lam the pajer pon adontin sita rai tum party alama mate BJP flag tar ponong lo adontin sita ese theklong lo la sinun ke rangi election ke da kwenta itum tika pen sita rai apolling man tame BJP ke haidi ang thek ni tum theklong lo adontin ta welcome pame aku EPSLC ke dampang EPSLC cuma da flag nang karnon to sinang hang thurong lo se mane itum kaching hot Tuliram Ronghang sar ke claim ke dam ti mi ka theklong la pen tika rong pan sita ke rap kapajir la ka theklong se ke BJP bolon Congress ke dodang ahin na tu bolang la ko cuma da BJP long si ang claim un fokus ini nanti cakap lo Port Hall pen Priyanka Balmiki KATV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom